Mamedi ke metsotso e supileng pele ka mora hora ya bosupa. Hello tsietsi. Ke a o dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke Bongi Sonopo o dumediswa ke moradi e moholo wa ntate Soni motlonye motshedi ka sebele phofola masira letsatsi sa koba sebata sa kena mosimeng ka tlo ba re hela wena tlou tlhotlhora tsebe o tsobo qhala boditse mamedi nna ke tlou ke phutla mere ke ya pele tsenyane di tla di ntshetse morao dumela. Mamedi beke le beke kena marangrang o tlo bona hore na ha ke re beke le beke hore na ke bua kang ka jeno mamedi ke apere malapiana mona turang a ke re ke uswa malapia turang anti wa ma 2000 ka jeno nena he mamedi ke apere le lapila seshweshwe le bitswang masapo ha o ya manu ba jotsa go ke batla le lapile lena le mona le bitswang masapo tla le bona mamedi ha qetile beketsa pattern tsena tse mona ena e simple gore ya moetso wa Sesotho wa bona motho ka re nketsetse seshweshwe sa Sesotho o apere shweshwe se tshwanang le sena se ke se apereng ka jeno kena marangrang mamedi o se bone ha o ya meketeng e fapaneng he mamedi e tshwana le bo dimpho tsa badimo jwalo o ya ikaparetse fela shweshwe sena sa hao sena sa moetso wa Sesotho ga bana le ntho tse ngata empa se hlomphe ha o qetile he mamedi ho apara mofuta ona wa lesela he mamedi la seshweshwe le bitswang masapo o etse pattern ya hao ya Sesotho mosono ko apereng ka jeno o bitswa wa Sesotho ke mose wa Sesotho o hlomphe he mamedi o rwalle ka topo hle ska o rwalla ka diteki wo lena nene o ke la hao la thabang le nna tshebeletso ke hao ya lesedi e ra ke qala mamedi ke nke hlopha sa Free State SAPS ba teng o senga ka jeno ba o tla ntwe monate ba re tlile o thaba le wena sboss hobaneng le nna o ke thabang le nna mamedi ha o le tjenana ha metsotso e dula ntle e robong ka mora hora ya bosupa ke tle ke nke hlopha sena sa Mangaung SAPS ba o tla ntwe monate ba re tlile o thaba le wena empa mamedi nka etsa phoso e kgolo ntumelle fela ke pote ka mabenkeleng pele ha ke khutla mabenkeleng ke mona mo ke tlatlang ke o nkela pina ena ha ke khutla mabenkeleng fela tsentse ke fetela pineng ka otlolo wa dumela mamedi o marangrang hello dumelang a re mabenkeleng fela re a khutla Dithaolelo tsa Black Friday di qadile jwale ka Spar Black Friday early sale. Itebohe ka ditheko tse sa tshwanelang ho feta tsa disebediswa tse ngata le ho feta tseo o di ratang. Jwalo ka 6-pack ya Spar Long Life Milk ka 79.99 fela le di Huggies Dry Comfort Milk ka 119.99 fela. Looking at my lovely William Kellewa Hetsediaka Maleshwa ke a leboha Motlatsi Nicholas ke a leboha Palesa Bereng ke lebohile haholo Sampi MKN ke a leboha gaitsedi ya moto Sasa Memane ke a leboha hlengwane so tlaleng Velapi Palesa Tlatsa ke a leboha Teboho Khutlane ke a leboha hle Amanda Makatise hello Beke le beke ke apere shweshwe sa Sesotho he baratuwa ka jeno ke ka mokgo he re se bitsang ka teng re ke sa Sesotho pattern ena iponahatse go ba mmogo le o lekana go tswa kialo ya molazi go tswa pitori ho ya matatiele nka bukana ya hao e tala ya boitsebiso kapa karete e ntšha kapa ya nakwana station se bula hoseng ka hora ya borobedi ho fihla ka ya bohlano thapama di 18 le di 19 November 2023 kapa o ingodise online ho elections.org.za Mthabi Elisha a re motlong a motle ke a leboha Hadi White ke a leboha motle Bosch motle Mugel ke a leboha haholo Bongi Sonopo o lesedi FM
monate mamedi tlhopha sena sa Free State SAPS ba re tlile o thaba le wena ka utlwe ka nga halala motlou ako kene mono mamedi e kenke ko bontshe taba iteng mone ke batlang ho bontsha yona wena mamedi ya shebella marangrang batho ba television ke bo ba utlo kene mono Facebook lesedi FM ke bo mamedi ke leng teng o seng ha ka jeno ko apere masapo ke itse ke apere masapo ka jeno jale ke kena mono mamedi wona ntho ke batlang ho etsetsa yona mona entle jena e smart metsotso ya leshimele metsemehlano ka mora hora ya bosupa ntse re le mmoho mamedi mo re nteng ke hore nya borobedi kana ne o la haule monate la thabang le nna ko fa mmino monate wa monyanyako kena we bona wena uta mami pon gaso ka mo mamedi ke metsotso e leshomele metso e supileng ka mora hora ya bo supa ntumelle fela ke tle ke a ke re jwale ntse ke jaifa mo o tla utlwisisa he mamedi hore ha motho a jaifa ka studio ho etsahala a ko ntumelle mamedi ke Valcodistas ba re o ile
ha ke khutla mono ke tlo nkela sehlopha sa yo hai sibosho mono mamedi ke tlo nkela ka thoras choristas ba o tla ntho monate ba re dinaledi ke o nkela di le tharo ka tatellano e tla re ke khutla mono he mamedi ke tlo nkela Saint Cecilia ba re lesedi FM ke boza ke o nkela tsona di le tharo ka tatellano kwano tshebeletsong ya lesedi val choristas o ile ngwanenwa dintho ka speaker lao bar and glass collection e fumanehang Spar. Bakela di-stikara mo o boloke ha o reka ka disolo tse babatsehang jwalo ka 2.25 litre Coca-Cola le e le nngwe ya Fanta, Sprite kapa Stone Regular. Di reke ka bobedi ka 40 rand fela. Ba di-rewards ba boloka 9 rand. Ka lapokelo ya hao ya speaker lao bar collection ka jeno ho fihlella 21 November ha setoko se sa le teng. Ho na le dipehelo. Ha se fela ka ha letshwao le pampiring ya dikgetho ke o itse bore ke mang ke ya kae ke batlang ai wa tshisa ka mo ha se fela o kgetha ke tokelo ya ka e ho nna ke sheba di econo mpona ke qama ka tjena hore e le hore di a sebetsana nka bukana ya hao e tala ya boitsebiso kapa karete e ntjha kapa ya nakwana station se bula hoseng ka hora ya borobedi ho fihla ka ya bohlano thapama di 18 le di 19 November 2023 ka ho ingodisa online ho elections.org.za kapa letsetsa 0800 11 8000 democracy ya hao e baballe molaetsa ona o tlisetswa ke IEC King se bohlokwa ho wena ako se nahane hanyane le mokgwa o se hlokomelang ka teng na wa se notlella se bolokehile kapa se tulong ya sephiri Domesto se dumela hore matlwana a bohlokwa mme re wa tshwareng jwalo ka gauta matlwana a sebetsang ka ho phethahala mme a bile a bolokwa a hlwekile a sireletsa bohle kgahlanong le dikokwanahloko le bokudi ntle le hlokomelo a silafala a hloka polokeho ebile ha a sebedisehe kgetha Domestos ho thibela tahlehelo ya matlwana dikolong le ho sireletsa bophelo ba baithuti hobane matlwana ke gauta Domestos
Hele o palama sepadisa koloi gotsi. Yabo, ke rekile company e kgolhadi ya fantasy e bitswang GoBid. Ke rekile ka theko e ntle. GoBid ba rekisang hantle. Ba rekisa dikoloi, dibaki, di-taxi le dithuthuthu tse senyehileng ka lebaka la kotsi tsa di-second hand le tse reposesitsweng. Na o e rekile fantasy ya online? Tshebeletso ya bona ha e belaetse. O ko baleke, kena ho gobid.co.za. GoBid, bid today, drive tomorrow. Boloka 300 ka sebabatso sa dipoloko tsa Black Friday tsa Ackermans Connect. Reka Xiaomi Redmi A2 kapa Tecno Pop 7 ka 1499 fela. Re boetse re na le Samsung Galaxy A04e le Itel P40 ka 1699 ka nngwe. Tsena tsohle ka poloko ya 300 ho South Sea, MTN, Telkom le Vodacom. Di fumaneha ho tloha ka la 17 ho ya ho la 27 Pudungwana. Botsa ka hara lebenkele kapa kena ho ackermans.co.za ho fumana haholonyana. Ho na le melawana le dipehelo. Lesedi FM. Au polo ke o qetetse kgale jwang wa tshisa Tlesbosch o motle ka seshweshwe ko qetetse kgale monyati we Alina morallanela re hala Tlesbosch Churi filo pore arefel mama we ke lebile haholo hleng bana be se ke a leboha haholo Dinale ritawela oh dinale ritawela oh dinale ay oh tawela ay oh tawela Dinale ditawela Dinale ditawela Dinale ditawela ay Dinale ditawela Otawela Tawela Dinale ditawela Dinale ditawela Otawela Lesedi FM. Lesedi FM ke bosa. Lesedi FM ke kakapa. Kakapa ya makhubu. Kara tsohle tsa SABC. Lesedi FM ke bosa. Lesedi FM ke kakapa. Kakapa ya makhubu. Kara tsohle tsa SABC. Lesedi FM ke bosa. Lesedi FM ke kakapa. Kakapa ya makhubu. Kara tsohle tsa SABC. Omamele dibuhudi tsa teng. Kaofela dinale bokgoni. Obamamele bahasa mananeo. Kara tsohle tsa SABC. Omamele dibuhudi tsa teng. Kaofela dinale
na le bokgoni o ba mamele ba sa mananeo ka hara tsohle tsa SABC Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Oma mele dibuhu ditate Ka ofela dina le bukhoni Oba mamele bahasa mananeo Kara tsohle tsa SABC Oma mele dibuhu ditate Ka ofela dina le bukhoni Oba mamele bahasa mananeo Kara tsohle tsa SABC Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Omamele dibuhu ditate Ka ofela dina le bukhoni Susan Majong ke a leboha hle moletsi pelo Oh ngwana o tjena apere se mo slancha Mashalane ke a leboha hle thank you so much wena ngwaneso Kara tsohle tsa SABC Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Tabokofaka tsa dipapadi Tololwana Matemalodi Katukada Rabubeletsa Sebongile Kata Munyanyako Omamele dibuhu ditate Ka ofela dina le bukhoni Omamele bahasa mananeo Kara tsohle tsa SABC Lesedi FM ke bosa Lesedi FM ke kakapa Ke kakapa ya makhubu Kara tsohle tsa SABC dula hantle metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mamedi re fihlile he bohareng ba lenaneo la rona mona mo ke tlo fang dipina tse tharo tse ke batlang go tlo ikgethela e le nngwe ya tsona ha re fihla pheletsong ya lenaneo la rona hobane mamedi maikemisetso wa ka ke o etsa hore wena o thabe ka dinako tsohle pina tsena tse tharo tse ke tlo fang tsona e le mo tlo bang le monyetla wa o ikgethela hore na pina e o e ratileng ka jeno ke efeng ke tlo fa Saint Cecilia bare ntate Matsho go ba go ba jotse go mona re tla dipapusing tsa gaswa ga tlela papadi re tseba ntwe re tlo etsa ha ke khutla mono he mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo fa pina ya bobedi e tlo bang yona le yona ya o tlamang le monyetla wa hore o tlo kgethe ho yona hore na pina ye o e batlang ya letsatsi ke efeng ke tlo fa Cathoras Choristers bare setsokotsane ke pina ya bobedi ye o tlo ikgethelang ho yona o seng ha ka jeno
a ke tsebe live wa nkutlo ke pina ya bobedi yo tlo ikgethelang ho yona a thi pina ya boraro yo tlo ikgethelang ho yona Mamedi Hoseng ha ka jeno ke tlo nkela sehlopha se teng kwano ke hlopha sa ho tking Masesilia a St Luke bare boyi ha bore monna o motelele ha ke tlo nkela tsona di le tharo ka tatellano wena o tlo ikgethela hore na pina e o e batlang ke efeng a thi wena Mamedi ya ntshebeletseng marangrang o eme hanyane se ka tatela ho ngwela hore na pina e o e batlang ke efeng ka nako eo ke bulelang he hobane jole a ke re melaetsa ya lona e live e tlo tsamaya ka pelenyana nkeke ka e bona jole ke kopa hore ka nako eo ke tlo bulang hore wena ya marangrang o ka ngolla o bo so etsa jalo he o kgetha pina e o e ratang dipineng tsena tse tharo tseo ke tlo bapallang tsona ka jeno e re ke qale he Masesilia a St Luke boyi ha bore monna o molelele Bore monna o molelele letswalo ha le fihla o ya baleya Bore monna o molelele letswalo ha le fihla o ya baleya Bore monna o molelele letswalo ha le fihla o ya baleya 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 Bore monna o molelele letswalo ha le fihla o ya baleya Bore monna o molelele letswalo ha le fihla o ya baleya letswalo ha le fihla o ya baleya letswalo ha le fihla o ya baleya au madipapane madipapa ka ha ile ntse la ka rona le mmola ya go feta dintho tsohle nte o mantwa Jeanette are back ke le bekes bosh hey Mary ke le bohle le gato la ka ngomeletse fela popo e tletseng le gato fela itseng gato le lengata fela ke le boha haholo hle Manyuye hey chomi aka ke a leboha ba ichomi ke a leboha go motle chomi ke a leboha Sithathi le Sesa le wena ke a leboha hle a o motle jwang fela Bosch ao ha keta ngomela Ana Pikodi ke a leboha much love ke a leboha hlengwaneso ke a leboha le nna ke le khutsetsa ho wena jwalo fela gato le Matha Mofokeng a Highs Bosch yo angomela dipopo tsentle angomela e dansang yene mona e angomela ya lerato pelo ha qeta re lesedi FM ke pina ya bobedi he e le tlo kgethang ho yona a kere ke Masintho Masesilia a St Luke ba re boyi ha bore monna and then ke Cathoras Choristas ba re setlokotsane ke ya bobedi ena Ntabele molako ke a leboha Giel Maipato Tshehla ke a leboha Mpopi Sibiti
ka gola ke bitsa hantle ha ke sa bitsa hantle ntshwarele hlenana Thabo Matsoso moni Mugel moni nana Marato tsona ke kupe ke ditloe all right Bongi le sono o lesedi FM Risokana bomino, risokana borikeleke, haye ki munyanke, tete machuko majete, risokana bomino, risokana borikeleke, haye ki munyanke, tete machuko majete, risokana bomino. Risokana borikeleke, haye ki munyanke. Reabina arriba pali, haye ki Reabina arriba pali, Reabina arriba pali, haye ki munyanke. Bathong mamedi he bana ha se mo he mamedi ke kopa fela o ya mabenkeleng ha re khuta mabenkeleng he re tsebe o tswela pele ke ya ka mona fela ke ya khutla motho a ska ba motle sa lo seng he a da fela shapile ka afrogele Pachisane. Etlela countera ya rona ya plumbing ka hara mabenkele. Iko are a he mo. Ebale logo la ke na bonnete. bo phethahetseng ka Telkom ebe o boloka ho ya ho Ai, ke 300 sure. rand ha o reka sesebediswa sefe kapa sefe se hlwauweng sa Telkom prepaid Oh, mabenkeleng a nkang the karolo invoice. a nang le selekane le rona hape Ah, o ke yana iphumana ka 5 ntlha gigs beke tlang. anytime data 5 gigs night saver data le 25 minutes all network voice bundle mahala hang fela ka theko e nngwe le e nngwe ya hang fela iphumanele yona hona jwale ho Pep Ackermans TFG Mr Price le mabenkeleng a kapa Oh marato wa ka ao bathong Sithathi lesesa ke lebohana katleho Ibanati Mukwena ke leboha Amanda AQ ke leboha are hi good morning Dumela mamani wa 2000 kele ke lebogile ke leboha jwalane jwa are halalas bosh Hello my darling every Saturday AM ao bathong Nyametse so you make it for us ke yona line ke bona nya o qetela fela yeo au nana Khutlisa chomi ke bone hle
e le shumele metsorobo metsotso pele re fihla ho reng ya borobedi mamedi ntsona le nna Sebosh tshebeletso ke ao ya lesedi mamani wa ma 2000 o siane wa dishweshwe tse turang ha o sa shweshwe tse turang mamedi hopola he mamedi tla re ha ke tswa mona o tla kopana le yena ngwanena wa ka a motle ditebong tshala ka lenaneo la State Your Mind Teen Zone metsotso ya 30 ka mora hora ya borobedi ka mohelo marumo horeng ya borobong ha o qeta ho fumana ditaba tse o tlo di tlisetswang ke tsietsi mohaladi o tla fumana naneo la hao leo le ratang la tse ratwang tshebeletsong ya lesedi o tla ba teng he Thabo Thibo Touch Mokoni moshemane ya tekang bolo hopola he mamedi hore e tla re ha Thabo Thibo Touch a etswa kwano o tla kopana le Skuza Bed o tla teka bolo o tla o renya borobong a lo bea mane horeng ya leshumele metsemmodi Thabo Thibo Touch poropotlwane ya radio ntho e kana e tla re ha tswa he poropotlane horeng ya leshumele metsemmedi o tla kopana le Skuza Bell ka lenaneo la ke ya le wena o tla unka he moshimane ya mosehla a lo bea mane horeng ya boraro ka lenaneo le monate la ke ya le wena hopola he mamedi hore horeng ya boraro o tla ba teng he tsholo le o ka oke ka lenaneo la hao la dipapadi Hasimo he mamedi a kontumele metsotsong ena e dulang hantle ho eleshumele metso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya borobedi ke tle ke nke pina kwano Sebosh o etsang ngwana batho ai a je mamedi ke moqebelo jole le re ketse jwang ha ile moqebelo ona ntwe nka bang ka yetsa mona ke gongwe mamedi mona ke rongwe ke mme Mandini Nyokong a re ngwana ka etsa ntho e ratang haholo ka nako ena ke tlo nkela hlopha seo ke se ratang haholo e leng sehlopha sa se ke etsa jwang jwale hlopha se alright SA singers ba teng o senga ka jeno ba o tla ntho monate ba re jowe ke ya morata la ka ba wena ha o morate shapa ke ha una taba ebile le nna monga motho wa ke na taba o ratwa ke nna motho enwa jole jowe ke ya morata mamedi ska batla go batho ba rate motho wa hao motho wa o swantsa ratwe ke wena ka ba sa morate shapo ke ngo tlo lahlela ha una letho lo tlo lahlela wena ke motho wa hao wa morata lona le shapo hobane batho ba batla batlela batho ba bona ba batlang hobane batho ba batla etsa ntho tse ba di batlang ka ga di relationship tsa batho jwale wena o rata motho wa o le shapo o santsane mo batlang
ya ke re mara motho a se wa lona bona la morata ka bwa le morati ke wa ka yena ika Pina ka morapina, lesedi FM. Rakgadi wa ma 2000 utshomi bo rakgadi Ntabiseng Joyce ke lebohanana ke lebile are o siane ya aparanga bona tse kana chomi e sentse ngata ha ba o fokoleditse yona o tsebe ha se yona ba ka o fa tse pedi tse ba ifukudisa ha se yona ha ba ka o fa di le 4 tsebe ba o yekeleditse ka phoso ha se Maria Lolo ke a leboha hle lerato la ka a re sebosho o motle Kate Khatebe Moni's Bosch botle ba Africa ke a leboha Ana Pikodi Mamedi ke metsotso e dulang hantle o eleshome pele re fitla ho reng ya bo robedi ha ke khutla mona he o tlo ntetsetsa o kgethe pina e ratuweng kwena hopola dipina di tharo fela ke tla o hopotsa tsona dipina tse tharo tse ke itseng o tlo kgethe ho tsona hang ha ke khutla mona Mamela ngwana motshemong le mong wa tseba hore boithabiso bona le theko eya o kala go 10 rand fela ke re Max Savers menu entire McDonald's e o nne monyetla wa go fumana starter sinamaphodi kapa yona dessert yo ebile o ka oketsa dijo tsa hao ka tsona go kala ho bonyane fela ba 10 rand Max Savers menu e thambisa dipokoto tsa hao ka nnete e fumaneha ho McDonald's e nngwe le e nngwe e nkang karolo ho na le melawana le dipehelo ba re tsakala mathe le re mmongwaneng ga itse ya mmapotso phofolo ke a leboha hle bangene boys Samuel magana ke a leboha ga itse ya ka re tshena he Asi mo hema medi mitsotso e robong pele re fitla ho reng ya borobedi ke leboile kgaitsedi ya mapotso phofolo a re tseka la mathele re mmongwaneng ntine hape utlwa Ana Pikodi ke leboile haholo hlamoratuwa wa ka Rice Bosch a o itshwere ngwanaka o itshwere radio ke a leboha ntate Paul Ramoepane o tla ntho monate mona a re utlwa
utlwang a re ke mo shapele 10 around ke tlo e shapa ska kgathatse e wotla se khale tla e shapa e etsa jwale alright ha intse le ka ho bula mona hopola he mamedi kitse o tle o ntjwetse hore na pina e o e ratileng ke efeng wena motho wa marangrang o ka etsa jwalo hona jwalo wa ngolla hore na pina e o e ratileng ke efeng hopola mamedi kitse re kgetha dipineng tse tharo dipina tse tharo tseo re kgethang ho tsona re kgetha ho Masesilia a St Luke ha ba re boi ha bo re monna o molelele re tlo kgetha hape pineng ya St Cecilia ha ba re ntate Matshogo ke khutle hape re kgethe pineng ena ya hlopheng sena sa Cathoras Choristers ha ba re setsokotsane ke dipina tse tharo tseo re kgethang ho tsona ya Zikada the General Manyakalle a re president ya Seshweshwe ke nana re change taba ye re etse queen wa bana go re tla utlwagale hantle monate queen of Seshweshwe yes ke a leboha he mamedi ke kopa o tlo etse jwalo hle ntate jabu a re gaitsedi ya a go bana ka ngotlela ena e reng ntate Matshogo a go tsebotla bo entse letsatsi la ka lebe monate haholo nka thaba haholo e se le hantle alright e re ke nke mehala he 086 3084 hopola mamedi uro ha o kena wa bina wa bina re ka mantsi ana lona dikhwaereng a gale ya monate le ya hona jwale ya monate lesedi FM dumelang tsalo ha le fihla wa baleya tsalo ha le fihla wa baleya ke lebile gaitsedi ya ka ke mang thank you Ndade Hlongwane o re o kopa setsokotsane Margaret a re o kopa setsokotsane e re ke bone ke Hlongwane Bongane alright ke lebile haholo gaitsedi ya motho Moselantja Mashalane a re o batla setsokotsane okay tabe ya setsokotsane ke tla e bona re utlwe rena ba reng ba mamedi mona lesedi FM dumela Tswalo ha le fihla wa baleya au khaitsedi yes ke lebile haholo khaitsedi ya motho utlwa ke lebile haholo ngwana mme asimo he alright ke a leboha hle ke bone letsa maka pele jwang le lona na Abdi Paul Makau a rokopa Matshogo o ka mona ka Durban ke lebile haholo khaitsedi ya motho e re kutlwe ka mona lesedi FM dumela hello dumela khaitsedi yes o batla se vom vom au khaitsedi ya ka ke a leboa hle lena ke a o rata au khaitsedi ya ka ke a leboa utlwa thank you lesedi dumelang hello ho shapo ho jwang ha monate ke bua le mang kae ana le thapo mona mane kae ja ya gato laka o di ntse di love ke tsona ke lebile gato la ka utlwa asimo he mamedi ere ha o le tjena ke tle ka mona ka bo di voice note kutlo rena ebe ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba re pina eo ba ira ere ke tle ka mona kutlo rena ebe pina e ratuweng ke ba mamedi ke efeng
tswalo ha le fitla o a baleya ke lebohile hle lerato la ka. Hello Swash. Pina ke San Cecilia. We ya bore monna molelele. Ye banna. Ke ne ba le bitsa ka mo ka Sebokeng. E ke lebile Malibi. Sbosh. Maqalepo ka mona na ka pidgin ya ka mona. Masisidi ya St Paul. Monna ha boi ha bore monna bo molelele. Ke yona yo Sbosh. Ke lebile khaitsedi. Hello Swash. Pina ke San Cecilia. We ya bore monna molelele. Ke ne ba le bitsa ka mo ka Sebokeng. Oh, Marina ka rene ke ba pitse, okay. Ai tu. Mama diskaletsa hle. Asimohe. Ai, mamedi ai e re ketse ntwe ratuweng ke wena. Hoseng ha ka jeno baneng ha nke ke ka etsa jwalo nnete ya sala tla ba ha ke na nnete ke la utlwa o ka thumotho ha na nnete e re ke nke ntho ke ena e wena o e ratileng e seng eo nna ke e ratileng mansbo so etsang jwale hello mami shapo jwang Shap. Hochong. Ke go hochong ka nna ka etsa. wa tsama. Kanto. Ka mo ya. Chomi ska etsa lentswe le udimo. Mamutsi Poko Matekane boy at least nana ke bapetse o e ratang hle ka lebo Letshwalo ha le fitla o ya baleya Letshwalo ha le fitla o ya baleya Ala Banna batata Muslanja, thank you Nana. Sile tama ke a leboha hledi ke tseng rantimo. Hello girl, ke a leboha haholo. Asimo he mamedi ke u Philippine we ratileng ka jeno hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya le khotla la kgaso la Afrika Borwa tsietsi mohala di o re balla ditaba Raso ena ya ditaba go lesedi FM o ikisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pele yo lebohile Sbosh ba mamedi khotso Gun Free South Africa e kusitse mmuso ka hore o iphapanyetsa taba ya hore ditunya ke sona sesosa sa dipolao tse ngata naheng ena sena se tla ka mora hore maobane ho patlalatswe dipalopalo tsa ditlolo tsa molao tsa kotareng ya bobedi ke letona la naha